pozdrav, u današnjoj epizodi snimam jednu ekstra mapu koju sam naravno skinuo sa interneta. Sada ću vam malo pokazati kako, u stvari roller coaster mapa. Sada ćemo vidjeti kako je to sve. Samo malo smo pogrešili. Trebali smo ovo ovdje da uključimo. Znači ovo ide ovdje. Ovo možemo da srušimo. Sad tek ovo stavimo. I krećemo. Samo ovu ispećamo. Evo vidite, ovo je tek samo zalet. Sad se vraćamo. Evo vidite kako to izgleda. Znači mapa je strava, skidao smo dosta mapi, ali ova mi se najviše od svih svidjela. Vidite kako je to sve urađeno, čoveče. Link od od ove mape će biti u deskripciji. I vi skinite mapu. Nije ništa teško se skida mapa. Ja ću pokazati u nekom tutorialu kako ćete skinuti to. A vidite, ovo su kao neke stepenice ovdje, ne znam ni šta je ovo. Šta je ovo? Evo ga, dobro. Evo ga, vidite kako to sve ide. Znači evo sad smo bili prošli kroz usta ovog skina, ovog čovjeka. Sad idemo ispod zemlje. Znači mapa je strava, nevjerovatno. Vidite kako to sve ide i sve tu ima dosta slika sa strane, to mi se veoma sviđa. Evo idemo još gore, još. Znači preveliki roller coaster, svaka čast onome ko je pravio. I da, bit će link od moje fan page na Facebooku, bit će link od toga. Znači, lajkujte moju stranicu. Sada idemo, prebrzo ide, ne stižem. Evo sad smo ušli još dublje u zemlju. Vidite ovdje kao neki džail, vidite kako to izgleda, ono kao pod zemlju oni spavneri, ono sve kad se nađe na serverima. Ajde još malo da vidimo kad će kraj ovom roller coasteru. Znači strava, ovo još nikad nisam vidio. I vi skinite ovu mapu, malo da se igrate ovdje. Znači meni je ovo zanimljivo ovo što se radi ovako sve. I to je to. Vidite, stavili smo, znači ovdje je kraj. Šta je bilo, neće trebaviti. Evo ga. Ovdje je kraj, tu se zaustavi, dole padne i sruši se. Znači, to je to, završili smo s ovim, vidite koliko je to. Znači, evo ovdje smo bili prošli kroz ova usta od skina, onda se vam spustili i tamo onda prošli. Tako da meni se baš sviđa, vidite, ovo ovako sve se nešto dobije. Mislim to kako neki čovjek igrao, tako je to ostalo. I ovo sve ćemo znati već. I ljudi, to je bilo to što tiče ove epizode. Hvala vam ste gledali ovaj video. Lajkujte, subscribeujte i šarujte. I da, želim da kažem, skinite ovu mapu i vidjet ćete kako je zabavno. Evo vidite još da sad je ovdje išlo. Stavljeno veze, lajkujte, subscribeujte, šarujte i